تماشاوان عزیز امی ایرو لسر مجار زرار و خسارة عراقي لسر جواكي بآخفن گلو همولاتی لسر وی مجاری چه دفکرن ورن ام بهفرا گهداری بکن گلو لسر زرار و خسارة عراقي لسر جواكي ونکارن چه بیجن؟ عراق زرارلی tabii ki hanımı gebera insanı gebe ve dokun mesela tabii ki engelli doğmuştum gede var dersler Arabi kullanmıştık süreci ve dokun sarhoş dibin derin licaki dokun maddi zarar dedin insan manevi zarar dedin insan insana sakat değilin insana çürük değilin zarar Araقi ناو گلمه ده ناو انسان داشت ایله کی زراره بیایی هم زراره اجمالا مرایی ایلو انسان کی عراق فخو هر مال خو ایله کی بگده خوره بزاروگا خوره ایله کی مناقشه کی چه به و tabii ki zirara hem jmereye hem zaruke mereye hem jmala hem canı mereye hem bedene mereye. Yani zarar hem maddi olarak cev türü zarar hem aile türü zarar. هم چو راحت یعنی من toplumda چو sağlıklı چو نزون خیرو بود yani zararlı yani yine daha ço ina veş şuhur biger ço ina khur serudsa daha veş yani ayyosa ina te ayaş min şar biger şar istura rahatsız ben ki istura rahatsız ben zarara Iraqi herkes zana o peygamberi mezi gotiye zerravi misqalavi yani harama o hemu harama o em lemezek gava kamış alkol haberdinsa ام بریا بری سر مرو هش مرو سر مرو به و ترافیک قضاسیا و دندر عائله دا شدت و چه به لحاف دخن تی چله و زاروکو قوا مرک الکل بخواه جنک الکل بخواه فرق نکه انسان یعنی چله و یازی بخواه چه به دوی توپل میدا استر استمز بازغلق چه به یعنی چه به مالبات به هفت کردن مالبات قوا به هفت بکردن چله زیوان ادبینن چله زی بازمیش چله کو نسل کو تزی اوزی پرا بازمیش به